Men Football Club yegukanye igikombe cya gatatu yikurikiranya cya shampiyona nyuma yo ku munsi w'ejo ubwo hasozwaga umwaka w'imikino wari wakiniwe mu Nzove. Ikipe ya Rayon Sport ariko ubundi urebye yatwaye igikombe ku munsi wabanjirije uwa nyuma ubwo yitsindiraga ikipe ya Police, ariko kubishimangira hari ku munsi w'ejo igitego kimwe nicyo cyabaye tandukaniro ku mukino bari bakiriyemo ikipe ya Muhazi Women Football Club. Igitego cyatsinzwe na Gikundiro Scholastique mu minota nyuma rwose y'umukino. Ni shoti yarasiye hagati mu kibuga riragenda ryinjira gutyo mu izamu, nuko Rayon Sport iterura igikombe cya gatatu. Ubigiye kwitegura imikino ya Sekafa Region yo gushaka itike yo kujya mu mikino ya nyuma ya Champions League izabera i Kigali. Nibyo ni amateka banditse nyuma y'ikipe ya Kigali Women Football Club yize gutwara ibikombe 10 bya shampiyona byikurikiranya. Indi kipe wende bashije kugerageza kubikora ni ikipe ya Rayon Sport y'abagore, kubera ko ikindi gikombe cya gatatu begukanye bikurikirana kuva bazamuka mu cyiciro cya mbere. Ubona ko umutoza rwa Claude ari gukora neza, yabanje gusa naho ashaka guhuzagurika, ashaka kubifatira no gutoza Rayon, ashaka gutekereza gutoza ni makipe y'abagabo, ariko agera hasanga kwiye gutuza gato akaba yafata ikipe ya Rayon Sport Women kubakamo ibigwi bye, agakoramo ibintu mu by'ukuri bizatuma yibukwa. Urebye uburyo yitwaye muri Sekafa, yateguraga imikino ihuza amakipe yabaye aya mbere wayo, akagera ku mukino wa nyuma. Ngira ngo nayo namateka yakoze, ubutaha wenda agiramutse gitwaye nani mateka yabakoze, ariko muri shampiyona aho urabona ko rwose yagaragaje ikintu cya superiorite kuri aya makipe bahanganye. Harimo ihangana hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police, ariko ngira ngo Rayon Sport yakoze aferi ikomeye cyane, kuko umukino wabuhuje na Police mu mukino ubanza Police yarabatsinze. Iyo baza kongera gutsindwa mu mukino kwishyura, ntekereza ko igikombe bari kuba bagitakaje, ariko bashyizemo imbaraga zikomeye cyane baza kwitsindira ikipe ya Police Women Football Club. Iyi niyo yahoze ari apayeri, aho bakitsinda nk'uko wari ubiteruye ubivuga, niho ubona ko igikombe bagitwariye, kuko bagiye gukina uyu mukino w'umunsi wa nyuma barusha ikipe ya Police amanota 3, ariko kubera ko bari baragiye batsinda ibitego byinshi, niyo baza gutsindwa yewe Police byari kwisaba gutsinda ibitego biri muri 20. Urumva rero bagutumye afere gutsinda ibitego 20 nubwo yabari ikipe urusha cyane. Nekereza ko kubibona byagorana, ngira ngo nacyo cyatumye na Police isa ni naho izana ikintu cy'impuruza ngo basubike umukino w'umunsi wa nyuma wa shampiyona, kuko ari bizi ko umukino n'ukinwa Police ikipe ya Rayon Sport iraza gutsinda, ariko Ferwafa babwira ko bitakunda, ahubwo shampiyona igomba gukinwa ikarangira, wenda bakazareba icyo Police irega nyuma. Niko byagenze rero, n'ubundi ikipe ya Rayon Sport ihabwa igikombe mu by'ukuri, ariko icyo nakunze kiruta ibindi nuko ikipe ya Rayon Sport y'abagore mu by'ukuri ikoreye amafaranga menshi uyu mwaka. Ku munsi w'ejo bayihaye miliyoni 20, kandi aracyahari n'igikombe cy'amahoro kirahari. Bayihaye miliyoni 20 zo gutwara igikombe cy'intwari, igikombe cy'ubutwari bwo 40 rugaju, bayiha miliyoni 6 zo kwegukana igikombe cya Super Coupe. Ubwo ni miliyoni 46 ikoreye muri mwaka w'imikino. Mwaka nturarangire rega Peace Cup kandi hari. Ubwo urumva niyo kona Peace Cup. Igikombe cy'amahoro nacyo 20 se, kuko barabaringaniza abagore n'abagabo. Zaba ari 20 baramutse bazitwaye nazo, urumva ko bari kugera muri miliyoni hafi 70. Ni ikintu cyiza bakoze rero, kuko na President Murenza Budara nahoze numva bigarukaho kanya turaje tumwumve rwose amafaranga bakorera amafaranga ameza. Ubwo rero felicitation kuri aba bakinnyi, mu by'ukuri bafite ikipe nziza mu by'ukuri. Urebye abakinnyi bafite kandi bakiri bato, barimo bano bagikundiro, barimo uyu mukobwa wambara 14 ukira muri Mediane, kwa bafite uzi umupira ukira muri Mediane wambara nimero 14, namubonye bakina n'indahangarwa, nayo mbona n'umwana uzi umupira ufite n'umwitozo, ubona ko mu by'ukuri ari fit. Numwe mu babafashije bagaruye Dorote, ari nawe umuntu yavuga ko ashaka kuba ari kubateza ibibazo, ariko na Dorote nyine yahoze ari kapiteni wabo, nawe arabafashije muri iyi mikino nk'itatu ya nyuma. Ese 14 uri kuvuga n'igikundiro? Oya, ndi gushaka undi muntu uri kuvuga. Undi ubakirana muri Mediane ukina 6 cyangwa ni Jeannette. Oya, uko inkunda arataka. Uravuga Jeannette uko inkunda ni rutayizamu wabo. Ahubwo ushobora kuba uri kuvuga, si ubwo nturi kuvuga umwana nabonye ukinamo hagati mu kibuga mu ikipe ya Rayon Sport wundi. Wari kuvuga se Emerance niyo ni nimero 15. 15. Ubona ko afite taye y'abamediateri. Ubwo rero mu by'ukuri bubatse ikipe nziza. Ubwo icyo kwitega no kureba niba wenda muri Sekafa hari icyo bazakora cyane kizanabera i Kigali, kuko ubushize bari muri Kenya bageze ku mukino wa nyuma. Ese wenda bari imbere y'abakunzi babo bari mu Rwanda
hari icyo bakora. Ubwo icyo bagiye gukora no kubaka ikipe igomba guhangana ku rwego ruri mpuzamahanga, kubona ko lokali bamaze kusa naho rwose babistabiriza. Ibikombe 3 batwaye baragaragaza imbaraga zikomeye cyane. Ubwo rero felicitation kuri ikipe, mu by'ukuri felicitation kuri Rayon Sport. Nabonye n'abafana bari batanga ubutumwa bavuga bati n'abagabo bajya bitwara nk'uko abagore bitwara. Ejo mu Nzove narindiyo hari huzuye kandi barishyuje kwinjira, bari bazanye ingoma, bari barimo gufana kabisa, hari vibes ziri hejuru. Nakunze uburyo Ferwafa yabiteguye, wabonaga ko nyine protocole ari iz'igikombe. Perezida wa Ferwafa yari ahari, urebye abayobozi bose nyine bari bamanutse. Hari ukuntu Ferwafa ubuyobozi buhari ubu ngubu, iyo hari igikorwa bose bamanuka bakaza, bose bakaza muri icyo gikorwa. Babona ko ari ibintu byiza cyane. Mbere ko dukurikira interview, kimwe mu bintu ikipe ya Rayon Sport buriya ngo barikanze babonye ikipe ya polisi imaze kubajya imbere, bituma banazamura prime z'abakinnyi. Ni kimwe mu bintu byazamuye motivation. Kandi ikipe ya polisi yabahaye challenge muri uyu mwaka. Muribuka ko bajya gutangira umwaka yarabanje batwara umwe mu bakinnyi beza, Rukia, bahita bamujyana agenda mu ikipe ya polisi. Polisi mu by'ukuri ni ekipe wabonaga ko uyu mwaka yari ifite intego zo gutwara igikombe cya shampiyona, ariko no kukibatwara buriya ku munsi wa nyuma nabyo birabaha motivation yo kwitegura umwaka utaha imikino. Hatanzwe rero ibihembo uyu mwaka, ni amateka rwose, kuko mu myaka yose nabaye muri uyu mupira w'amaguru w'abagore n'ubwa mbere ikipe itanye miliyoni 20 z'igikombe. Buriya byatangiye ari 2, bigezeho bijya kuri miliyoni 8, ariko muri iyi sezo ikipe ya mbere ihaye miliyoni 20, ariko noneho n'ubwa mbere hahembwe kugera kuri ama ekipe 6. Namenye ko ari nako bizanagenda no mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya mbere Rayon Sport ejo yatangiye miliyoni 20, polisi miliyoni 15, ikipe ya gatatu igomba guhabwa miliyoni 10, ikipe ya kane igahabwa miliyoni 8, ikipe ya gatanu miliyoni 6, ikipe ya gatandatu miliyoni 4. Wumva ko nibura biraza kuzamura competition mu cyiciro, muri shampiyona, mu cyiciro cya mbere umupira w'amaguru w'abagore. Ku munsi w'ejo rero perezida wa Ferwafa ndetse na perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah, nyuma y'uyu mukino baganirije itangazamakuru. Mbaje gushimira ikipe ya Rayon Sport kuba yatwaye igikombe cya mbere cy'iyi shampiyona yacu. Abagabo cyangwa se itsinda ry'abagabo turacyari mu irushanwa, ntituramenya uzatsinda, ariko kuzamurwa ibihembo bituma n'abantu bagira motivation, bituma amakipe ahatana, kandi gatuma n'abantu batsinda, kandi batsinda babishoboye. Akarusho rero nuko tudahemba ikipe ya mbere, n'ikipe ya kabiri kwita ya polisi nayo ifite ibihembo kandi amafaranga. Ni ugushimira byibuze amakipe 6 yakoze neza. Icya mbere ni uko umwaka ushize byaratugoye, twakoze urugendo rurerure ruvunanye, abana bajya gukina muri Kenya, ariko bararwana bagera ku mukino wa nyuma. Ubu rero amarushanwa azabera iwacu, imbere y'abafana bacu, imbere y'abakunzi bacu, imbere y'igihugu cyacu, y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu n'ubwa Ferwafa. Mubona yuko bushyize imbaraga ku gushyigikira imikino. Ikindi rero tugiye kongeramo imbaraga ku buryo iki gikombe rwose cya Sekafa yaba na Champions League twereka abanyarwanda yuko n'abakobwa bacu bashobora kugenda bakagera mu matsinda. uwo rero ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Shema Fabrice, ndetse n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Association Murenzi Abdallah. Ku munsi w'ejo nyuma y'uko hasozwaga shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda mu bagore, ubwo nibyo Abdallah avugaga ko ayo mafaranga aza kubafasha, ariko byabafasha kinye babahereza kunyu bamere neza, barabiharaniye, ntabwo byari byoroshye. ntibavuga ngo bose bayateruye miliyoni 20 bajya kuyashakamo abakinnyi, kuko buriya Rugaju nubwo Rayon Sport rwose izahagararira u Rwanda muri izi qualification zizabera hano mu Rwanda mu gice cya Sekafa. Njyewe nshingiye ku mukino bakinnye na polisi, niyo match narebye mbona ibahaye challenge. Bakeneyemo abakinnyi, bakeneye rutayizamu, bakeneye muri defense kongeramo umukinnyi no hagati, nibura nk'abakinnyi 3. Kipe ya Rayon Sport irabakeneye mbere yuko bakina. Yego none se za miliyoni 20 hasigaye manga herigoga
niyo mpamvu ndi kuvuga ngo izo miliyoni 20 bakuzifata none se ubundi amafaranga abakinnyi begukanye muri shampiyona ari mu banyamakuru twari kumwe wenda simvuga amazina ye yego yambwiye ati kandi ubu wabona aya mafaranga bayafasha bakongera ahandi bakavuga ati mureke duhembe abagabo uziko ejo narabipostinze kuri social media munahita ngo baraje bayajyane mu bagabo kandi ari byo ariko nyine ariko n'abagabo hari ayo bazana ku kipe imwe ni association imwe icyo twavuga kiza cyane nk'abantu batwaye igikombe cyo waruvuze akwiye kuba agaprime kameme gurupe yabo se buriya barenze abantu 30 byose uteranyije abatoza na staff n'abakinnyi shana ahubwo bashobora kuba batanagera nubwo bageraho none ejo hari n'umuriro twari turi kuganira coach wenda n'ukunda gufata menshi erega abagore ntibabasaba byinshi muri football wapi ushobora gufata abakinnyi nka 22 ukabwira ati ndabakubita desa bakatwara nka miliyoni nk'enye n'utundi ugafata nka coach n'abandi bamwungirije nabo ukabahereza wenda nk'izindi wenda nk'eshatu wenda coach mukuru bayashatu ni nyinshi nk'ebyiri coach mukuru nka senyisa yaga prime ubundi bazahemba 4 miliyoni coach ubundi igihembo cy'umukinnyi watwaye igikombe kuri bano bagore nibo 500 buri mukinnyi umutoza miliyoni 200 harya ni bangahe senyisa reka tora abakinnyi 20 na miliyoni ku batoza bo bare senyisa byavamo kibazo Rayon Sport yega ibikeneye amafaranga none se urajya kuvuga ibyo mbere na mbere bagomba kubanza kureba ngo tubafite ibirarane bingaye basi tubirangize miliyoni 12 bifuye iye kwishyamo ibirarane wasanga ikibaye nka prime ya miliyoni nka 15 20 cyane ngo 15 bazitanga arashakira handi abahembe abakubite wenda nk'iryingahe arabamo nk'eshanu nuko wenda haba hari ubukene nta kundi kuntu babigenza ariko ubundi bari bakwiye nyine gushimirwa muri ubwo buryo ntabwo byashoboka nyine kubera izo mpamvu nyine baririmbye kariya karirimbo Dream Boys na Kina Music yose ngo ubukene bw'amafaranga ntawe butababaza niyo basubiyemo ngo ariko ngo uzajye nyine ngo byakira nyine wumve ko Imana ari ibigaba nyine n'ubukene bw'amafaranga uwari muri nyamukandagira bagitwaye yose ku meza apana ahita avuga ati mufate veni mupasure nta n'icyo kubaza rwose babona ari make bakanongera bakanabongeraho ubwo nk'izindi eshanu bakazana ka kamverope k'umweru kariho ya logo ya yabana cyane kandi akaba atari mu banyarwanda bitakomvantinga hanyuma se ko naherutse polisi yari yarareze byarangiye nta kintu birakomeye nahoze numva rwose polisi saa 5 z'ijoro ngo yatanze ikindi kirego muri Ferwafa yibutsa yashyizemo ingingo iremereye ibigo uzabikurikirana urebe yababwiye ko Rayon Sport yashyizemo umukinnyi itabyemere kuko Rayon Sport iri mu bihano byo kudasinyisha abakinnyi ibyo bintu niba ari byo sinzi ko Rayon Sport yabikira ariko se ko Ferwafa none se ko igikombe cyatanzwe twitegure yuko naha byaba muri Senegal na Maroc barayibwira bati kigarure twaje gusanga barisha amategeko aferi ya Dorote ariko jewe nabonye Ferwafa ibaha ibisobanuro gusa nyine bemerewe kongera kujurira ubwo barongera bicare barebe kuko Ferwafa yababwiraga ko Dorote buri yajya muri Turkey yagezeyo bamara amezi 3 batamuhemba batamuhembye asaba gusesa amasezerano amaze kuyasesa Dorote yigarukira i Kigali Loki nta n'umuntu wabimenye Rayon Sport ntibazi ukuntu bamuguyeho basanga Dorote ari i Kigali barabwira ati jye mfite udufaranga mvanyiriya ndashika turya ntuje nkazinjira mu mwaka utaha imikino Rayon Sport ibaza amakuru muri Ferwafa bababwira ko ibyari bihano kuko buriya polisi y'abagore yo inajyanirana n'ibihano by'abagabo mu bisobanuro Rayon Sport Ferwafa yabaye yababwiye ko ikipe ya Rayon Sport y'abagore iri registrarinze as Rayon Sport women nta hantu bahurira na agara association Rayon Sport muri rusange ntago ariyo yanditse muri FIFA ibihaniro byahawe abagabo ntago abagore barimo barongera baravuga baributsa bati iyo abagore nayo ko hari abakinnyi mwagiranye ibibazo bigatuma muhagarikwa barebye basanga ibihano bajya kwandikisha Dorote iby'abagore byari byamaze kurangira rero polisi iravuga iti oya ntago tubyemera n'ubundi turagaruka ariko urumva rero Ferwafa ikintu yababwiye ati reka turangize shampiyona ntacyo mukomeze mutange ikirego ubwo rero urumva niba polisi yongeye kujurira biraza kongera kurebwaho ubwo tuzareba gusa yogane n'abantu muri ntuza muri Ferwafa bakubwira ko iri gusaza imigeri nibyihorere ngo nta tegeko ribarengera nta kintu polisi ifite yaranayatsinzwe ubundi iyo umuntu muhangana igikombe akakwitsindira icyo gihe rwose urayamanika ibi byo kuregana umuco wo kuregana babatsinze mu kibuga bararega iki
bihangane bategura umwaka utaha utaha, bazagaruka ahubwo bavuga bati reka barebe aho tubitsindire natwe byapfiriye. tubyitwariye hari akandi kantu ko kwishimira nabonye rigo yego ni ubwa mbere shampiyona y'abagore ikinwa ikarangira nta kipe itewe mpaga imikino kuva yose shampiyona yabaho y'abagore n'ibitego ni ubwa mbere bibayeho byaragabanutse ko rwose nta kipe itewe mpaga ntago zigitsindana cumi na byinshi bingahe byagiye bigabanuka sha ariko n'agapira karagenda mu kibuga n'agapira karagenda tunenga amakipe abiri rero aha tunenga ikipe ya mbere ya AS Kigali Women Football Club yamanutse mu cyiciro cya kabiri ari ikipe ifite ibikombe byinshi nibatanareba iyo neza iranenzwe ntabwo izavayo ishobora no kugumayo yego ubwo yagiye iyo yaragiye ikubita agashyi rwose buriya noneho ngo agahinda bafite ku mukino bahuje na muhazi ubundi niwe wagombaga kubasova bakaguma mu cyiciro cya mbere nuko ngo bagira gutya batuma umuntu bati uyu aka kamiliyoni ukageza ahantu turebe ko ibintu byagenda neza iyo miliyoni babuze ahantu yarengeye barayiriye baricecekera baricecekera hanyuma ikipe Nyagatare nayo isoje ubuyobozi bahibukiye abana cyane buriya AS Kigali bagize gutya baravuga bati byanahozeho na kera akavuga ati iberi kuko we ari umupro adashaka kwiga turamuhemba ariko rigoga ko we afite anvi yo kwiga turamushyira na bagenzi be muri lokari tujye tubishyurira lokari aho baba tubahahire sitoke tubishyure na minerivare nyine na school fees byose umwana abeho yiga gusa anakina ibyo bintu barifashe murumva biriya bintu byaje muri AS Kigali ko bafite komite ebyiri byaragiye byafekita n'abagore ariko buriya muzi ko AS Kigali y'abagore yari ifite imanutse yari ifite budget ya miliyoni 100 mu gihe mu yandi ma ekipe ari hano mu cyiciro cya mbere n'izi za Rayon tuvuga ushobora gusanga zitageze ariko nyine hajemo izo maguye uvuze ko ashinzwe kuhahira abana bakabasohora mu nzu abana ntibarye abajya ku ishuri ntibishyurirwa minerivare AS Kigali amafaranga nta muntu uzanu yagiye ararengera ngire amanutse mu cyiciro cya kabiri niyo mpamvu ngubwira ngo no kugaruka bizagorana tubwire iya kabiri unenga iya kabiri ni ikipe Nyagatare isoje imikino yose nta nota na rimwe ikoreye nta nota na rimwe ibonye uvuga ngo ntigeze inanganya Rugaju ikubiswe imikino yose imanukanye ubusa bw'amanota ubusa bw'amanota rwose ni ikipe nayo urumva yuko ntabwo yari ikomeye ntabwo yari ikomeye ikwiye kumanuka yego nuko byagenze mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'abagore reka duce no kuri ikipe ya Tigers Basketball ku munsi w'ejo yakiniye umukino wa nyuma muri konferansi ya Karahari imikino yakinirwaga muri Afurika y'Epfo umukino wa nyuma yatsinzwe n'ikipe ya Nairobi City uyu mukino rero wa Nairobi nabonye ku mbuga nkoranyambaga unateza akantu ko gushekinga nubwo ku minota nyuma ntabyo byatanze kuko ikipe ya Nairobi yatsinze uyu mukino ariko mbere y'uyu mukino we yari izi ko itsinze bishobora kuyiha amahirwe yo kuzaza i Kigali mu mikino ya nyuma ariko siko byagenze kuko Kigali yazaza RSSB Tigers Petro de Rwanda Al Ahly ubwo konye avugana ko akurikiranye na Da City yitabiye ku nshuro ya mbere y'imikino Nairobi sozi iri ku mwanya wa 5 gutsinda Tigers ntago byari bihagije kuko itegeko rivuga ko umukino wabahuje na Da nyuma y'uko bombi banganya imikino batsinzwe kuko bose batsinze 2 batsindwa 3 ariko umukino wabahuje Da yitsindiye Nairobi nuko Nairobi yatsinze Tigers ikipe imwe rukumbi yatsinze Tigers muri imikino urugendo rwarangiriye muri Afurika y'Epfo iranga ariko ni gahunda y'umutoza kuko iryo tegeko uvuze uvuga ngo n'ubundi Tigers yagiye gukina umukino wa nyuma ibizi ko byanze bikunze igomba gusoza muri iri tsinda ari iya mbere kubera ko nubwo yari gutsinda ariko iyikurikiye Petro ikipe ya Tigers yarayitsindiye kandi bari head to head ubwo rero byanze bikunze niyo mpamvu n'umutoza yoroheje ubona azanyuma abakinnyi batahawe iminota myinshi nka ba Axel Mpoyo n'abandi na ba Gaston arumva aruhura bano ba Craig Randall niyo mpamvu rero nawe yabyoroheje cyane mu by'ukuri kubera ko urebye na karita zose ubona ko ikipe ya Nairobi City Thunder yagiye iziyobora urumva yahoraga n'ikipe ifite inyota yo kureba ko wenda yareba ko yaca kuri Dar City ariko nibyo ari bigoye ariko nyine Tigers byararangiye amakipe yose yarayatsinze agomba kuzamuka n'ubundi ari iya mbere ni ikipe ikwiye guhabwa indabo rero Rugaju akobera ko mu by'ukuri ukurikije urugendo bagize muri South Africa batsinze amakipe akomeye batsinze amakipe abiri afite iki gikombe cya The Basketball Africa League batsinze ikipe ya RI Tripoli n'igifite igiheruka ni nayo mukino bahereyeho batsinze ikipe ya Petro de Rwanda murabizi ko nayo yakegukanye ubwo bari i Kigali rwose
batsinda ikipe ya Joburg Giants. Ni ikipe mu by'ukuri wavuga ko nubwo ari mu rugo ariko niyo kipe yari insina ngufi muri iri tsinda rya Karahari kuko isoreje ku mwanya wa nyuma, hanyuma kandi banatsinda ikipe ya Dar City. Umuntu yavuga ko umukino mu by'ukuri w'amateka ari uyu mukino batsinze kuri Dar City kuko ni nawo mukino watumye bahita bizera kuzazamuka ari abambere gutopinga iri tsinda cyane ko zari zo ntego zabo. Umuntu yavuga ko rero uyu musore witwa Craig Randall ni recruitment nziza cyane ikipe ya APR yari yakoze, birangira n'ubundi agiye gufasha ikipe ya Tigers kugira ngo yitware neza. Nabonye yaranditse amateka akomeye yo gutsinda amanota menshi mu mukino umwe muri iyi mikino